Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 6. Isot gapo na asita taligad tayo nga agkuna, ti apo ti tumulong kanyak, awanto ti panagbutang ko, anya ti maaramid kanyak ti tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Good morning, Jojo. Wow, naggagat ka ah. Nagsapa ka nga da diti opisina. Ado nga min nagiti masapol amalpas itangal daw. Nakababain mat kini boss, no jak maaramid nagiti patrabaho na diti opisina. Nga oray saan mo nakabaalan? Kasta? Kabalak pa'y mat ah. Ibagak mat kan kuana no talaga saan ko nakabalan dagiti trabaho. Okay. Sige nga Rod. Panawan ka pa'y dito'y incoming manager. Ay, unay lakit din ayan ni Fema. Madlaw launay nga damadi nga apal na kanyak. Ada ako nanang. Narabyan ka manan anagawid, anak ko. Kan madlaw akasla na bambanog kaunay. Ay, nanang. Alaagin anak ka. Tamangan tayon ton inton madamdama. Nakaluto mo't tanjay adim. Nay, apay ngagsan na ay ka, anak ko. Adda ka di parikot. Basitla parikot da ito'y nanang. Kabalak da ito'y. Dahil lang tamasaksak ta anak mat. Anyang amin ayati pakariribukam, anak ko. Kabalak ti trabaho iji opisina. Ngam dagiti daddo makatrabaho ka. Kanayon da kapasagidan. Kas kuman ni Fema. Kanayon na nga ibaga. Apil-pilitak ka nung aramidan dagiti trabaho. Nga oray saan kumat akabaalan. Ay na, baybay amlatan, anak ko. Umapalaang kang kaday chay. Tinapatag. Awan ar-aramidem adakes. Jojo, kita ni Fema. Kasla maragaragan dagiti mata na ako mitkitakan ka. Crush na kan samet. Anya? Oy, sana tilay bagbagamaan nilo. Agtrabaho takit din. Adupay dagiti masapol nga iligpas tayo. Katpudno mat ibagbagak. Nasiputak itay ang nagtadam ti panagkitkita na kan ka. Alaka. Timakdaran kat umayin dito eh. Nasiputan ng samot ikikitam ken kuana. Apay, napintasak ka di unay? Ta saan nyo ang maibawing ti panagkita yo kanya? Pasensya kan, Fema. Natalyaw na kalaan. Siguro, siyak ti pagsarsaritaan nyo anya. Saan mi akaya tiriri, Fema? Iso apang ngasim. Panawan na kami dito eh. Awan ti malpas tayo at trabaho no kastaan. Kada kayo mat ngamin ti mangirugrug eh! Fema, di ka kumaaglaaw. Amangan numangag ni Boss Efren. Anya ti mapaspasamak dito eh. Apay ngagpukpukaw ka, Fema. Dagito'y ngamin, boss. Mariknak nga dadakas akay papanan ti panagkita da kanya. Sana po no data, sir. Awan ka es kan ti pagrikrikyaran nyo. Ala, agtrabaho kayo tapno at damalpas nyo. Wan, sir. Sige, agsubli akong iji opisinak. Katjak kayatin amang ngag nga agrikyar kayo. Nalawag ka di? One, sir. Nasaya at nga ron no kasta. Jak kayat ti trabahador nga agaapa. Kita dagiti kakadwa, Jojo. Wan, sir. Sip-sip kakit di ah. Ay na, nagado ti tao ita. Abukado ka puro-puro. Sana bale, nagatang kumagtandag iti imbilin ni nanang agatangag ang masapsakot ni Jabanay. Agawid ako. Si ka ni Jana, saan ka di? Wan manang. Ngam, apay ngam amuna. Siya gayam ni Fema. Nakikita ka. Gaputa imatendarak iti kasangay ti kapsat mo asip-sip. Ha?
Anya ti kayat mo asawan, manang. Oh my God, mapantay iti dayta restaurant. Di tatangag sarita. Sige, manang Fema. Kayat ko amalawlawagan ti imbagam asipsip ti kabsat ko. Jackpot yan am aramid ti kabsat ko dayta, manang Fema. Natak ng atao ti kabsat ko. Kan maysa, adda pa nagbutang na iti Diyos. Adakan ka, nasaan ka amamati kadagiti ibagbaga? Ang aganan ka, amangan no si Kati saruno na asiripan. Tamalaksid asipsip. Maniripay. Anya? Jackpot yan am aramid ti kabsat ko ti ipabasol mo kan kuana. Panagnakam dagiti akusasyon mo. Tanuawan maipakitam. Idarom ka. Anya? Dito itamamat ruar nga ag-lunch ita. Makaumamat nga min dagiti minuda ijay kantin ti opisina. Uwan nga ron pare. Kan. Kumita ka ijay abanda pare. Oh. Sino man ang tinakita maya? Amangan no agnobyo manin dagiti bagbagam. Kumita ka nga min pare. Dadyana akabsat ko. Kan ni Fema ti bagbagam. Napasnak mo ti panagsarsarita na. Sigod ka di nga gamam mo da? Saan mo ti amok? Oh, delikadon sa daytoy Jojo. Amangan no kumpurmila di tanti ibagbaga day ta babae ti kabsat ko. Sapay ko mga rod no kasta. Ngam kasla sa bali nga men agparparik na kanyak. May kakit din. Agorder tan iti kanenta. Amangan no maladaw tangag subli di opisina. Manong Jojo, nasayata si Mang Patkan. Aday bagakkan ka. Wanading. Nasapa ngamin analpas ti trabaho mi ita. Iso asaan kami ang nag-overtime. Oh, anya ti ko na mga ibagam. Maipapanday to iti imbaga ni Manang Fema kanyak itay. Kaopisinaam ka no. Pudno ka di, Manong? Wen, apay ka di. Anya ti imbaga na kan ka. Ado, Manong. Katimadi, nagdadakas dagit indandanon na kanyak. Sip-sip ka kano iti bosyo. Kan siniripam kano? Anya? Amuna ko na ding kosan ka di. Jack maaramid dayta. Amok dayta Manong. Jackpot yan dagit imbagbagana. Iso nga rod nga imbagakkan kwa na amang iparang iti pamanagnak. Tanuawan maiparang na. Datayo ti mangidarum kan kwa na. Oh, anyan ni Fema. No anya launay ti panggurguraan na kanyak. Kita Manong. Amangan no dadaulan na ka iti opisina yo. Narigatan. Agyaman ak iti palagip mo ading ko. Bayam, manipod ita. Paliiwak ti garaw ni Fema. Nga mamok, sanak abaybay anti Diyos. Wen Manong, basta agan annad ka akanayon. Dituyak man pa'y balkon. Apay nga taan nadagsan tirik na ni Fema kanyak. Idinto tawan mat dakes nga aramidak kan kuana. Umunag ka di tabalay, anak ko. Nalami isan di tiruar. Anya ka di ayat ipampanunutem. Apay akas lang nagadayo ti turong ti imatang mo. Pampanunutak la di ka opisina ak nanang. Kaya't nakadadailan iti boss mi. Uray ti kabsat ko. Pinadakes nakpay. Naistorya nga rod ti adim kanyak daytaan na pasamak, anak ko. Nalabit nga apalan na kaunay, tanasaya at ti trabaho. Anya ko mati apalan na kanyak nanang. Idinto tanangat nga tumat ti posisyon nangam iti siyak. Apay nga rod ngay, akayat nakaapir dyan. Padasa man akasarita, anak ko.
Wananang, kasaritak ni Fema. Kat sapay la ko ma, tamasulbarin da ito'y aparikot. Mapanaknakam ka di, dagita nga ibagbagam, Fema. Unsa, ket no agkonsabos da itigayam na aninilo. Iyag kunto dito iti pamanaknak kadagiti ibagbagak kada kayo. Ala nga rod, urayak ti iparang mo kanya kapamanaknak. Awan parikot, sir. Talagang iparang ko kada kayo ti pamanaknak. Kadagiti indanon ko kada kayo. Dayjayan ni Fema, rimuwaran manipod ija opisina ni Sir Efren. Wen nga rod, anya nga tati inaramid na ijay. Talaga apo migpigsa ti atap ko, Jojo. Amangan no sa balit inaramid na dita. Nalabit a pinaayaban lang ni boss. Umay ka, mapantan iti table ta. Agtrabaho takit din. Sige, ngam paliiwak ti garaw day ta babae. Apay nga kuskusilap ka manan, Fema. Awan mati ar-aramidakan ka amadi. No apay mat ngamin nga agin na sidag ti table ta. No mabalin, jak kumakayat amakita tarupam. Nagalas! Aywan gayam. Mabalin na pirmaam da ito'y. Uray saan mo nabasaan? Gaputa impapirma ni boss da ito'y. Anya? Sige, idisumpay lang dita. Pirma akton inton madamdama. Lepasak pa'y dagitiin inkod ko. Ay na, sampay lang kung matapirmaan na adakos. O sige nga rada, panawan ka ba'y dito'y. Mapan ko papirmaan kadagiti daduma akakadwa tayo daytoy. Ay, dayjayan ti awanan bain a babae. Apay kit din asaan ko abasaan. Syakit din ti lukwan na. Hello, Jojo. Pirmaam ka no daytoy ko nanipos. Ita ka nun, gaputa ka sa pulan ng dagiti papeles. Anya? Anya dagita papeles. Ken apay asaan asyak ti imbaon na. Ket trabaho ko madayta. Ay na, ado ka nung aminter aramidam. Iso asyak pa lang timbaon na. Alan, agpirmakan. Da isublik matlakan kwa na dagiti a papeles. Basaag pay. Ay nasaanan. Mabayag no basaan pay. Agpirmakan latnan. Kasapulan ang maisublik adagos kin ni boss dayto a papeles. Sige man langan. Dayta, pirmanan. Kuy daw ka itan, Jojo. Jojo! Saan mo apirmaan dayta? Ha? Isagmak na ka lang dayta papeles. Anya? Binasam? Wan, kat agsagana ka itakan ni boss. Ipulong miti inaramid mo. Ay, pangaasiyo. Di ko maibagbagakan ni Sir Efren dayto eh. Ikarik, saanan ang maulit? Pangaasiyo, boss. Di da ko maikatan iti trabaho. Awanan mo ka papanag. Ikarik, jakton ulitan tinaramid ko kada Jojo. Ladingita ka, Fema. Ngamjak kaya tikasken ka nagtrabaho dito'y opisina. Kabalam pa yan nga isagmak dagiti kakadwa ma. Gapulaang iti apal. Pakawanan da ko, Sir Efren. Inapalak lang amin ni Jojo. Gaputa uray narigat dagiti trabaho na. Kaslawan na nyaman na kankwana. Idinto ta siya. Inaramid kunti amin. Nga marigrigata naklat na. Malaksid iti dayta. Kanayon nyo pa'y nga aprisyaran ti trabaho na. Gaputa makita ka. Kan mariknak ti kinapudno ni Jojo iti trabaho na. Agparada ka ni Nilo agayim na. Idinto ta si ka. Kat madlaw. Nga apal ti agar-arikan ka. Ngam kita natiliw ka. Babaan iti bukod mo nga aramid. Sigamat gayam, Fema. Sumar ka. Agyam anak, Jojo. Ala, agtugaw ka. Agyam anak manan.
Jojo, kaya't ko tiagkitaw kan kay ti pamakawan. Nagsayaat ka tao. Tas ikapay tinagpakpakaasikin ni Sir asanda kon nga idaro. No apay ngamin ana aramid mo ti kasjay, Fema. Awan mo ti dakas ngay naramid ko kan ka. Iso nga roda kayat ko tagkidaw iti pamakawan. Kaputama kon konsensya ak iti naramid ko kan ka. Lipatan tan tinapalabas. Tinapateg. Saan mo kuman nga ulitin ti kasjay nga inaramid mo? Ikarik, Jojo. Kitagyaman na kiti panang pakawan mo kanyak. Amok asaan amay ka na tandagiti nararamid ko. Ikarik, saanan ama ulit pa Di ka agaramid, iti amumat adakas. Gapota si kantumot laeng ti pagdasalan na iti odi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.